ایوارا خوش بینرین چارتل مدیا یا پاناروما چارتل ایشب ازو هفتاره من دنار سوران امی بهورا لسر روژه کردستان باختن جا ام هیویتین که هنجی حتی داویه بشتار بن و به تیبنی و پرسین خواه هنی برنامه دولمند بکن و جنها و ام بیجه هون تف جاره کن بخیر هاتونه و تک جنار سورانگستی دیسا بخیر هاتی و ام دست پی بکن دم جاره مدا دیسا هرما کردستانی هیا و دیسا روجاوای کردستان تایبت هیا هروها بویارن لترکیه تقومن اوانا هنا روجلات کردستان و باشور کردستان جی حتى وقت ما تي بقى او بقى اما انك تعسوان بكن ما يكسر از كمان ناف بويران هون دوزان حتى هاي الداوية الريزدار مسعود برزاني و بيشي بردف كي خوشان دا روجاوای کردستان جانب بمظلوم عبديرة و هر وها انا كسيرا لوي جينا يتشكرم پشتوي چند روز پشتوي مظلوم عبدی وکی اوکی شو با رزدار مسعود برزانی اولوی جوینه کی دیسا جوینه کی ارنی چه کربون و هر وها مسعود برزانی دو طرف دا اوکی خودت بیجن گلک شتا پیرا خبر دایه و گلکی جه تجربه خواه گلکی گوت نصحتا جی دایه یا جی شریعتا لیکریه هر وها جوید به ارنی مظلوم عبدی جی بحثاوی جوینی که که به ارینی در بازیه و گلکی سوتاج هفوار گرتنه و پشتوی جی روجاوای کردستان دنا بینا انا کسه و مظلوم عبدی و اوی دنا پیانکه دا حتی آنها چند جوین چه بونه ده داویه دا ام به حسیان که مبهیست لحف کرنه و دبیجن امی بیک دنگ بچن شامه ام هلوستکی لشامه به هفرا داینن و تشتی کیسا که ما او کریا دبیجن ده هلوست واندا ده او عسکریا خواه بپارزن وکی او ککی و داخوازا ده هفدیتنی خواه دا وکی داخواه او ککی فدرالیزمی به شامه را باختن ایجا لسروی امی نهانکی باختن اما یکسر از بیجن کک زنار چه آگاهی وی هنه یا جد سری مجاری چه دیتنی وی هیا برا مرا کرم که ام پاشه به هورا باختن ایوارات بخیر سلاف جبوت و تماشاوانین چارپل مدیا و هر وها سلاف جبو کارکرین چارپل مدیا گو وان نابینن لی خدمت تک به هم پادکن هیویدارن اوی برنامه کرهاتی به و ام خواز به کیف خشید خوازن تماشاوان من به پرسی خو و به نرین خو برنامه دولمنتر بکن با قناعتا من ذاتن روشا روشلاتا ناوین و روشا کردستانی کم زیده نزلالیاوی بردوام دکه و خصاصیتاوی جی و مترسیاوی جی بردوام دکه و هستیاریاوی جی بردوام دکه ده یعنی وان تشتانا گش ده ناف هف دهی لی تشتی هری گامو کرد پی کیف خوش بون کو گنیزیکا ناف کردا و برولا سروک مسعود برزانی رزدار سروک مسعود برزانی او هیویه کردا هیم بهتر گشت کرکو ام بکانه بن ایرو دوی قوناقا دیروکی ده لروجاوای کردستانه هف آهنگیه که ناف کرداد چیکن هف بشیه که ناف کرداد چیکن و هف رزیه که ناف کرداد خورد بکن و دوی واری جیدی گلک گاوی باش هاتنه کرن یعنی وقتا گازلی دنرم کم زیده مرکانه بوی او تشتی رولا رزدار مسعود برزانی دهمان دمه دی بویی وک نقشریا روجاوای کردستانی تشتی نقطه اساسی دوی درش چنن هفدیتنی وان او وقت جی باس کر
دوی دره ده رزدار برزانی دبی یک از خوازم گئب ایش و آزاری کردان اوپیکاتین لروجاوای کردستانی جهولی رابن و وان تمنیه خود پیشکش دو دبی یعنی دوان هف دیتنانا ده گرینگی پیوستی ضروریتا هفریزیان ناو هیزی کردان در قسمی پیش و اوجی با آواتی ماخو جالیه مازدون کوبانی و اشتویجی آلیه انسکی ده هاتی تجراندن و ده انجاما به هف دیتنه دوان وستانه کک مسئول برزانی هر دو آلی بکیمانی هاتی جم هفدو سروان مجارانا پیوین گلو با قاسی گم دبیزم وانا چنن یعنی خودوی درجی دته گوتن کو دبی ام خودنا کوربلیاد نپتینن وقت کردی روزاوای کردستانی ام بهتر لسر بشه اساسی راوستن او جید خالی اساسی آنا دبی روشی در بکره یک جی لسر تشکیلات سیاسی و داخوازن کردین روزاوای کردستانی هفبش کنن لوی دره چرچواب درکده دو نونرتیک هفبش درکده که کردانه به مصر ناوی و نونرتیه هم به شامر و هم جی نرینه خود به دولته پیوندیدار و هفیمان ارگاه فارغ بکه و یک ریزی و یک دنگیه که نشان بده وی واری دیگر لگاوی پوستی با هاتنن آویتن نقطه دیجی یک جوان بالکشیانان او کو قد مسعود دبی يعني ايدي امده هيلن كو كردين روجاوای کردستان او بخوا و اداره بکن او بخوا رزنامه که بن پیشافه و ام نهیلن کسی بدن وقت دولتات ترکی بگوه وای فکرکلوی دری و جبروی که میریشه دکن که بنیه که تایبتی هایی که بدوه يعني دبي دي فكركجي بهلو كو لوي دري كردي روجابا او بخوا واداره بكن و به حنجتيجي دستي كتاب بدر قسم نقطه دي جاي توان هر بچانا او بخوا نابيجي اي حس كردي روجابا كردستاني براواني بتيواني دبي وانا مشتي ام برياوان بكن ميالي برياوان بكن لي او بخوا برياري بدن او چت خوازن و دبی نایوی معنی کو هر چیز دبی گوری مساوی روشا مشهور کردستانی به دکانه آوای تایبتی روزاوای کردستانی در کمتش و برا او بخود ویهاوی یه دبی ام به هر آوای وقتا هفکاری هفریزی ناف کرداد هبه ام وقت ام به هر آوای امی پشتیاوان بکن حتی داخلیانیات خود وقتا زیر حتی پرسیم بودی اگر وقتا پیوست بیدیتن نحقیق الولاتیم کردی می روزاوا چه ببین ام پیوست بیدیتن ام بتوانن تو ام هیویدارنگ ام پیوستیا در ناکه بورجی دبی یا ام آمادنن با آواتی لشکری داهی پشتیا برای خوی روزاوای کردستانی بکن اما نگش با آمن وقت نخشتریه که بو روزاوای کردستانی و ام هیویدارن که او آلین کردا روجاوای کردستانی اوی لسر ده نخشریا راوستن و بیا لبوری شرط روجاوای کردستانی هین دولمنتر بکن و بیا پیک بینن اشته در بکبه ورده که گدوان اگر کردوان هر دخالانا و حتی ممکن به وقتام دبین نونرکک حتی ممکن به هم پیاده هم انسکه هم ریخستن و دزگهین جدر بیوان هر دو آلیانا و هم جی او کسایتی و روشنبیرین روجاوای کردستان جی دنام ده نونرتیه دارن او نونرتی نایوی معنی گشه به هفت راوی هرن شامه یادره که او نونرتیا فره دور دکانن دنام خود بیگمان دسته یک تکنیکی آهین گدوی واری دکیرتین دواری دیپلوماسی ده واری حقوقی ده او وانا بهتر در کردن واری جواکی ده او دسته اکوانی هفبش وقتا دکانه بلسر ماسرونه ام باورن او با کسک باش جبو برایم روزاوای کردستان برایم دکنی نوید میتوید بهلم به مسئله اگر بدون بخواد ویزیده بکن بله دووردا پشتی هری گرینگ او بو و دمکی دریج بو هر دو عالی
net karîn werin bahev lê rola Rêzdar Mesûd Barzanî ew bû ku karî wana anî bahev û wana xistek ewkekî ku niha êdî xwe ew bikin ku ew ê yekdeng bin, ew ê bi yekdeng biçin, eva giring e û her wiha a didiya daxwazê wan li ser daxwazê wan ku rastek gotiye divê ewana xwe biryara xwe bidin lê Rêzdar Mesûd Barzanî dibêje wextê ku meriv li Sûriya dinêre pêkhateyê navê dinêre û ewkê navê dinêre sîstemê dinêre sîstema herî baş li wê divê federalîzm e lê dîsa jî divê birayê me Rojavayê Kurdistanê ya jî hêza Rojavayê Kurdistanê dê bersiva wan tişta bide lê piştî hevdîtinê em dibînin ku berpirsên Rojavayê Kurdistanê daxwazên xwe zelaltir kirine û tu ji gudariya kî ya jî ku tu kî dibînî peyamê wan mesajê wan ku dibêjin gerek Kurd li wê mitlaq bigîje statûyekî ku heq kirine û wî statû ji hetana ê ku behs dikin dibe federalîzme sîstemekî federalîzmê were bikeve ji bo Rojavayê Kurdistanê eva jî ciyê kêfxweşiyê ye ciyê ew ê ye û ez bawer dikim eger ku ewana bi xwe yekdeng û di daxwazê xwe de jî yekdeng bin dê ew dewletên ku niha rola wan li Sûriyê heye ku aniha dixwazin Sûriyê dizayn bikin dê ewana jî guh bidin vî daxwazê Kurda û mimkûnek ya ewkekî mezin heye ihtimalekî mezin heye û ew daxwazana wisa were qebûlkirin wextê ku meriv li Sûriyê dinêre lê dinêre ew askerên ya jî şervanên Kurd ku dibêjin ji 100,000 zêdetir e û li ê Sûriyê dinêre ê Sûriyê tev di qasê wan tune û ji ewana jî perwerdekirîne û heta niha sînorê xwe parastine li berember Daişê şer kirine hemî dinyaya re bûye nimûne û belkî dinya ji felaketekî jî xilas kirine ji bo wî ji aliyê eskerî ve ji aliyê leşkerî ve jî ji hemî Sûriyê biqewettirin û hêza wan jî heye û dikarin xwebûya ewa jî biparêzin û wek berpirsê wan General Mezlûm Ebdî xwe dibêje ku ji wan re dibêje em dikare di nav sîstema di Sûriyê de bin lê divê em herêma xwe biparêzin belê belkî eskerê me şervanê me bibe hêzekî dewleta Sûriyê lê wek li Başûrê Kurdistanê pêşmerge çawa herêma Kurdistanê diparêzin û pêşmergê Kurdistanê ne ewana jî ewî jî aynî bûyê awayê dibêjin dê hêzê me ême bin lê wek ege federalîzm pêk were di nav sîstema federalîzmê de helbet dê bûyê awayê be lê piştî wî piştî heta niha dewletên ewkê berpirsên çiye ê yekîtiya netewî ku Geir Peterson heta niha eva 12 sal li Sûriyeyê bi piranî mesela Kurda belkî paşguh dixist belkî carna li hinek ciya behs kir lê aniha di peyamê xwe de di gotarê xwe de behsa divê gelê Kurd gere bigîjin mafê xwe di nav dewleta Sûriyê de û her wiha em ê ji wî aleyî ve jî dê ewkê me li ser wî hebe dibêje werhesil ku em bêjin aniha û ciyek ewkek ku ev hêza ev yekîtiya ya jî yekdengiya li Rojavayê Kurdistanê ku niha behsa tê kirin helbet moralên ya jî hestên û xebatên hêz dide xebatên perçeyên dinê Kurdistanê jî ê Bakur jî ku jê memnûnin ewana ji hêviyekî lê dikin û her wiha Rojhilatê Kurdistanê jî ku hêzê xwe xistine yek li wê bi hev re kar dikin eva bûye nimûnekî ya jî bûye hêviyekî û daxwazekî divî navbenî de dîsa meriv dikare behs bike ku berpirsên Şamê îdara katî ya Şamê
هەلبەت چەند ئەوکێکی گوتنێکی لەسەر ئەوکێ کوردا باس کردن لێ ئەولێت گوتن ئەم ئەوکێ قبول ناکەن تو جودایەتیەکی قبول ناکەن هەرکەس سووریەیەت هەرکەس ناو دەستوورە سووریەدا وەک سووریەیەکی بمینە لێ پاشێ پشتێ vî ئەوکی پشتێ vî هەلوەستی یەکبوونی هێدێری ئەواناژی va gotinê xwe diguherin gotinê xwe diguherin û her wiha heta ewkê wanê derve wezîrê wanê derve bi mesajekî Kurdî de ewkê de eksê de ku daye bi Kurdî nivîsandiye û gotiye Kurd heta niha zaf tedayî dîtine gelekî tişt hatiye serê wan wek ême belkî jê me zêdetir helbet herkes di nav Sûriyekî demokratîk de Sûriyekî nizam çawa da dê herkes bi qasî ewkê xwe bigîje mafê xwe eva jî tevî maneyê ku em ê derbas bibin helbet wextê ku em bên serxala Tirkiye em ê behsa wî tiştî bikin lê eva jî tevî maneyê ku ewana jî hêdî qanic dibin ku Kurd zû bi zû mafê xwe dev ji mafê xwe bernadin û daxwazê wan ha Kurdê bî va bi yek deng tên ji bo wî jî dê mecbûr bibin wan daxwaza qebûl bikin belê Ya li wê derê berkî mere ji bo rewş hîn bêtir bêfemkirin ewilî me dibe Kurd li resmê mezin binare resmê mezin çi ye resmê mezin ew ku dunya di nav krîzekê de ye û ana şerrekî wekaletî di nav hêzê dewletê mezin de berdewam dikir gelek cepha û cepha ana herî germ jî Rojhilata navîn û Kurdistan di nav de ye û mesela Filîstîn di nav de nin ew cepha herî germ ana vê gavê ew e loma mesela dibe em bizanibin pirsa Kurdî pirsa Kurd û Kurdistanê ne pirsa a Kurda tenê êdî pirsek navneteweyî ye yani pirsa Ewropayayê pirsa dewletê mezin e pirsa Amerîkayê pirsa Rûsayê pirsa em ê bivên her çar dewletê Kurdistan di nav xwe dager kirinin dereca ewilî de pirsa wan in ji bo yekê dibe em bi vê resmê mezin li meselê binerin û Kurd li gorî vî resmî xwe hazir bikin lê tiştê herî baş çi îro mesela me çareseriya meselê di menfaetê gelek dewletê mezin jî de ye yani niha wexta em dinerin Ewropî dibe bira Kurd bigêjin heqê xwe awakî eşkere dibên Amerîkî dibe bira Kurd bigêjin heqê xwe Rûs bi awakî resmî dibe Kurd bigêjin bira heqê xwe îro pirsa Kurda li Moskova li em ê bivên li Washington li Ankara li Berlîn li Brüksel li her derê pirsek ji nav hergav di rojava ewilî de ye dibe wê gavê em vêya wek kêsekê bikarbînin û em vê kêsê jî di lehê tevgera rizgarîxwaziya netewî a milletê Kurd xweşik bikar bi hostayî bikarbînin û em vê firsetê bi rastî bi hişmendiyek netewî bi berpirsiyartiyek mezin lê binerin ev noxta pir esasî di vê derê de tenê yani berkî astenga herî mezin derdikeve pêşiya vê çareseriya gorî dilê Kurda ew jî helwest û siyaseta dewleta Tirkiye yani Tirkiye bi her awayî wek hergav mixabin kî ev siyaset ne ji bo dewleta Tirkiye jî tu menfaetê tune yani niha ferza ana dunya bûye tu nor nemaye do Colanî terörist bû bi imza reis Cumhuriyet Tirkiye ew bixwe bi imza wî hîn terörist e ev lê îro diherin hergav her roj tu nemayî li wê derê çadirê xwe dînin yani ev yek e ji aliyê de jî dibe çi dibe em rê nedin terörîsta li Rojavayê Kurdistanê baş e ev terörîstê bi milyon dolara weçîk danî bû serserê wî hûn îro diherin pê rûdinên ji bo çi hûn nikarin bi birayê xwe yî Kurd re gil wê derê heta niha tu zirarekê nedayî wan bi rastî jî ew qasalik ew wek tehdîtekê dibînin
چه تهدید جا آلیه روجاوای کردستانش ترکیه چویه یک دلیل جدی دسته وان تو نیه تواوی هاوی به بالافری خو به درون خور ایریشی سر کلسه سویل دکن روش تو نیه گچن کردین سویل و دریناین کشتن اصلی خوده yani eğer خودی کرده هبا وانا گش سوجه شرن yani وانا گش سوجه لیرو روشا دنیا دروشا قوانی دایه millet devleti dinci bedeng deminen helva çaval hemberi colani bedeng deminen hemberi Türkaj hatta derece ki le siyaset ede ne Türkarane jiboye ki Kürtçe hatta mümkün bi dibej ve revşe hoşik istifade bikin o istifade kırna her mezin ittifaka naf Kurday eğer kanı ben ittifaka naf xo pek binin em bikanın cephan naf xo xurd bikin em bikanı ben pırsu pıskireke xoyi ege ناف خویی حتی درجه که بهلن سبی و اساسی بدم پیش از باورم اوه بهتر شرط لهه کرده دیه دبی انویا ببینن و انویا چی بکن نوانی به تو که انا دور جی روشا سوری جی نچی که نقطه دنجی هی برکی جار جاناتی گوتن نه سه خالی اساسی هی گلوی داری که انا دولت لسرد سکنن شام لسرد سکنن و دنیا لسرد سکنن یک پرساس لشکرایه ویل سوری چاوا لشکریه وی چاوا حلبه دو پرساس ستاتویا پیکاتیان yani دوی درید دخوازم تبینیا که جی ببینم رزدار سروک مسعود برزانی جگوتنا کم نتایوان دبی از عاجزم دبی از دخوازم حتی دبی مجلسا باشور کردستان جی باس کریه شوناوی گوتنه دبی ام پیکاتیان ام کسی کی بچوک نبینن حقی هر کسی هیه ام لو مادوی پیکاتین سوری پیکاتین سوری ادناف جغرافیا سوری و گناف روجاوای کردستان چوق از پیکاته هبن ام دخوازن همو پیکاته بگیجن حقی خوی کلتری زمان نتوی ده هر وارید و جواکی و ستاتی خوی لسر و دوی روشه جیده انا عطا دنیا گشی او yani امی ببین اوه بسیستم کناب وک آن مرکزی وک آنا دبین üniter devlet. Üniter devlet de revşa Suriye'de herkes yaşlı ve kanaatine nabe. Le cana dibe ne merkezi cana dibe federasyon cana dibe revebriya khoser le herkes ser mutabakatı ev idare yak ne merkezi be. İcavi statüyak çava be federasyona şekli federasyona be belki nave federasyona vaqta tep karanin ana henekci بزانبون بکارتینن وک پرچبونا سوریی و ویا وک پرچبونا امی و دولت فلان لی نونره آنا هر دو عالی هر جا حتی گشا کردا گشا کسی کی نگوتنن ام آنا دخوازن روجاوای کردستان وقتینون دولت اکثر بخواه چکنین هر کس دبی دناف سینوره ایرو رسمی گشترفی دنیا ده هاتی قبول کرن ام دخوازن دناف وان سینورانا ده ام لسر عرضه خو اداره بکن ام زمان ما زنان رسمی کلتورا ما وک بری بمینن ناسنامه ما وک هر کسی ناسنامه ما هبه حق و حقوقی ما یجش ملت بونه تی جبو هر ملتی چرا اموان حقانات خوادن تسکی زیدن نخوادن و ابجی لگوری قانونی نتوی جاب حق لگوری انسانی جاب حق لگوری شریعت جاب حق يعني ام ببین جبو که انا شرط اللي هي كردا دايين اللي ما ترسيات مزلين دي اللي سر كردا هاي دبي عم دي شرطي قد اللي هي ما دايي خوشك بكاردين بله لبر از خازم بالا بشینو سر تشتکی گرنگی تشتکی گرنگ پشتی هفدیتنا رزدار مسعود برزانی مظلوم عبدی و لهفکرنا کردا لروجاوای کردستان ترکیه کته هلوستکی دنه رابو سروک استخبارات خوشانده شامل و هفدیتنا پوارا چکه و سروک وزیر دروای ولات خوشی شانده عراق و بوان را هفدیتنا چکه فلان ببان دوی دا از وسا باور کم که ترکیه نهاروتا خواه ایجاد گوهره و رابو بیانک دا گو او ملیسین کن هاد دن امریوی دانه به امری دولتا ترکیه دانه لروجاوای کردستانه وانا جی دی بخه ناو سیستم عسکریه روجاوا سوریه یک دورده خوازه ناو عسکریه سوریه دا به حزب که بکار به تشتی خواه
pêkbîne û du jî dixwaze berêya Iraqê ku peywendiyê xwe û Iraq û ê Şamê zêdetir bike ku Kurd li wê negîjin mafekî û her wa dîsa di vî demî de êrişê xwe li ser li ser pirê û çi bû navê wî pira Tişrînê û Qereqozaxê zêdetir kiriye li wê hema sê rojê hay dawiyê pêncî heft xelkên wê derê sivîl ku piraniya wan sivîlin li wê derê hatine kuştin yani ji wê rojî vir de ji roja ku wana hev dîtine û Kurd dengê wan nêzîkî hev biye û dixwazin bibin yek deng û bersiva sîstema bersiva îdara Şamê jî niha bi yekdengî didin û daxwazê xwe jî dikin ewana jî ew ê xwe zêdetir kirine yani bêjin êrişê xwe hikmê xwe dixwazin zêdetir bikin wek me got dê biryar dane ku ew nêzîkî 9000 hebt milîsê wan heye dê wan milîsa bixine nav eskeriya Şamê û êca li îdara ewkê jî Efrînê û derek ku niha Tirkiye lê ye ew sîstemê jî dê bixin wek bajarekî Tirkiye û bes polîs tê de bimînin dixwazin wisa bikin û der û dorendin jî bi ewkê Sûriyê bidin bi eskeriya Sûriyê bidin daxwazê xwe bi wana bide çêkirin werhesil heta niha tiştê ku derketiye ewkê Tirkiye di vî warî de hinekî ewkê xwe guhertiye û her wiha em dizanin ku tiştê ku Tirkiye dixwest dewletên ku li wê ne Amerîka û Fransa û zanim evê dina ewana jî daxwazên Tirkiye bi awayê Tirkiye qebûl nekirin ji bo wî jî Tirkiye niha ketiye wî helwestî em ê bibînin karpêşa rojê de ka ewa çend guhertina çê bibe lê Tirkiyeyê jî Rojavayê Kurdistanê statûyekî li Rojavayê Kurdistanê ji bo xwe tehlike dibîne ji bo xwe xeter dibîne dizane ku li wê perçekî li wê azadbûna ya ji statûyekî destxistina Kurda dê peşkê wî bigîje Tirkiye jî îca û her wiha bi Îranê re jî dide bistîne ji bo wî ka em binêrin di pêşerojê de dê çawa bide belê ya dixwazim wê dirê berkî tiş ya siyaseta Türk dimeşînin ne tu siyaset yani ji wan jêr ne tu siyasetê û tenê li ser dijayetiya Kurda tê avakirin ev jî tu faydê nadi wan jî me em giş nizanin bi tu xeber nedaman ji Başûrê Kurdistanê re em rê nadin û em nakin û wanî nakin ana dewleta Tirkiyê herî pir ticaretê kî derêr dike bi Rojavayê Kurdistanê tu tehlike ji Rojavayê Kurdistanê ji wan re heye na bi Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê tu tehlike ji wan re hatiye heta niha na ticaretek wanî xurt heye erê menfaeta millet her du aliya jî dene erê ji bo wê yekê bi rastî jî ev siyasetek ew dimeşînin ne siyasetek ji bo wan jî tu menfaetê tune dibe veya bivînin dibe bi Kurda li hevdû bikin û Kurd jî yani em ê bivin ana Başûrê Kurdistanê yani dibin em ê herin erdê Tirkî bistînin na dibe em ê herin erdê perçakî din bistînin na zaten rewşa dinyê jî ana em zanin realîtak din jî heye yani ji bo wê yekê dibe dev ji vê siyaseta got bira Kurdiya xwe nebîne tenê berdin Türk yani veya bawer bikin ne menfaetê wan jî de ye ne menfaetê milletê Türk jî de ye û dev ji vî şerrê êrîşî ser her çar perçeyê Kurdistanê dikin dibe dev ya berde vaya ji wan jî re dibe barekî pir giran warê ekonomîk dibe berkî pişkî me re ser bisekine îro nêviye Tirkî birçînin resmen de herin li dezgeha li xwarinê digerin ne guneheke wexta milletê me re divê rewşê de be û tu bi milyara dolar
وی شری گور بکه و به انجام و به نتیجه و به منفعت اف یک لیتبال کشان نقطه کشان با من پچیکی وقت مترسیاک مهید وی واریده اگر ارتشام ملی آنا بندسته ترکاده یک وقتا وەک سیاستێ خناو ئارتێشان و ئاسووری دکانە خەتەرێک دنجی بخەربینن تورک ئیجا دکانە بوێ بناوێ ئارتێشا سووری ئاگشتی جار بەرێ خۆ بده کووردا یعنی دوێ درێژی دەبێ مەرە ببینە ئانا دنیا گشت زانە ئارتێشا ملیگە و دەبێن ئاسووری ژالیە دەولەتە تورکیا هاتیاواکردن ئەو پشتگیریان وان دکە ئەگەر بێ ێریشێ وانی ئێگ دۆرۆنا و ئەمێ vê بەرافرا بێ باوەڕ بکە وانان نکارن دەه گاواژی پێش دەهێڕن سەدا حەشتێژی خەڵکی سووری نینن و سەدا حەشتێژ وەکتە گوت هەر جنس تەرۆریست دوێ دەرێت هەنن دەبێت ئەم لە دژی تەرۆریستانن لێ ژوێ ناوەندێ بێترژی تەرۆریست ئانا di منتیقێ هەیە لە دەرەکدن تو نەیە یعنی ji ber wê yekê va ev siyaseta tu faydê nade Tirka jî em dixwazin bi awakî vekirî bivên divê Türk dev ji vê siyasetê berde dev ji siyasetek al dijî Kurda berde van ned menfaetê wan jî de ye bi kurtayî dixwazin vê meselê vî hawî biqedînin belkî a mesela Rojavayê Kurdistanê yanî teva gavê baş tê avêtin divê Kurdên Rojavayê Kurdistanê di zûtirîn wextê li ser van du mijarê esasî me got bisekinî yek li ser maf û daxwazên siyasî yê niştimanî netewî yê hevbeş çerçeveyek hev müşterek derkeve û ev çerçewe a hevbeş bi awakî deklarasyonek bê belakirin hem ji bo îdareya Şamê û hem jî ji bo dewletên pêwendîdar û navnetewî baya deklarasyonekê bê îlan kirin bê Kurdê Rojava bi awakî hevbeş çi dixwazin ev pir muhîm e dibê di serî de PYD û NSK lê her wiha rêxistinên din ê ji dervî wan û rewşenbîr û kesayetên civakê ê tê naskirin di wextekî herî maqûl de bi awakî herî berfireh nûnertiyek berfireh ava bikin di wê nûnertiya berfireh de îja dikarin desteyek delegasyonek ak hevbeş derkeve ji bo çi ez vêya dibêm ji bo kes xweldijî vê meselê nebîne yani em dizanin yani li Sûriyana gelek rêxistinê Kurdan ne nav her du aliyan jî denin divê ew jî beşdarî navwan bibin hinek kesayetî henin ew jî kanin rola xwe bilîzin hinek serok eşîr henin hinek oldarê me henin divê vana giş beşdarî nav wê nûnertiya mezin a fire bibin û di nav wê nûnertiyê jî de delegasyonek ag heq û hiqûq û van meselana baştir zanin delegasyonek jî ji wana kanin bê tespîtkirin ku ez bawerim vaya ew bive destpêka dermanê a pirsa Kurdî û Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê û em hêvîdarin ew ê xuşk û birayê me vêya pêk bînin û Kurdê her çarperça wê dinyayê jî îşa bikin spas dikim belê cenabê te behsa ew tê Tirkiye kir tirsa Tirkiye kir elbet ya jî helwestên Tirkiye kir vî paradigma hay nû da ku li Tirkiye destpêkiriye ku du mehûnî ve destpêkiriye hinek kes bêjin belkî di pêşî de 6 meh berê pêşî de jî li ser wî xebitîne lê ku ew ê bi baxçelî destpêkir ew paradigma bixwe jî destpêka wî mesela Rojavayê Kurdistanê ye ji ber çi ew dixwazin anha ji xwe re birakî çêbikê wek 1920 ew kekî bibînin ku bêjin em birane tu mena me ji hevbûna me tune ji bo wî jî pêwîst nake em ji hev bin em hemî bêjin endamê ewkê hemwelatiyê vî welatî ne û ji her kesî re qanûn çiye ji me re jî wisa ye ew paradigma dest pê kir lê ew paradigma heta niha gelekî hewlan daye gelek hewla didin niha ku bikaribin wî paradigmayê pêk bînin ew paradigma çiqasa pêk tê em ê bibînin lê tiştî ku heta niha çêbûne di wî paradigma da
کوچون دجار چونه ایمرالیه هاتن لی حتی ها جوه تو برسوکی تو پیشنیارکی اشکره حتی ها تنه لی ام دبینن کل کردستانه بیجن لی دیاربکر نظام صد نظام چند حد ریخستن سیویل خودی گراوی او کرنه انا لانقرنه چونه بوان را هفدیتنا چتکن دم پارتی و بریار گرتیه دبیجه امه لحشته و پنج بازارن ترکیه البته مثلا نه 85 بازارن ترکیه مثلا بازارن کردستانه اما جوینا چکن خلقش بو وی قانع بکن و خلقش بو وی بخناری کو بجن ولا برانا کو اوکن و دبي عبد الله اجالان جي دركبه بيجه هندك ما ضحته دركبه 15 مهدا روجا كو هاتبو تركيا او روج دركبه بيجه ولا امبرانا مثلا سوريا كرد نحقيت كن ثم فكينينت كارن وك سوري كارن ناف سوريا دا وك روشان نهاك ولا تركيا كارن دوي دابلين او تخوازن وي بيجن اجا قالوا ام حتى انا اوكنينا اللي بربرسن فكيكي بخوجي دبيجن حتى انا اوكيكي نامه كي جمرانات يا نامه ونجد دبيجن يكسر يعني ممكن وقت كنت دبيجن يكسر هو ناوي شو او PKK او جن بس هوزات بس هوزات بله بس هوزات بيان دايت بيجي حتى هن نامج مراتيه ونجي دريكت بيوندي بمراتشنافيه البته كو دريكت وقت كو دريكت بيوندي معناه كو بالتليفون بالتلفزيون يجي بتشونو هاتنيه تو عبد الله öcalan را تو او جوانات اللي وقت كو به ام بنرخينو ام الجوروي بريار بدن اجا دوی داجی او کیا باندورا وی لسر روجاوای کردستانی دی جواب به اموی نها نزانن لی انک امار هنه مرم نخوازن ها بحث اوان بکش برکو هی او نینه کسی نینه هی که سام مرم پیم سوگر نینه لی او مترسیجی هیا او مترسیجی هیا که جنها با دست بکرنه و البته لباكوري كردستاني انها او جهه يعني او برتك جهه خلق عاليين ولا باريس كسن نشمان پرور اوانا جي تشتي وسانن وان تشتا قبول ناكن لكا ام بنرن او بجيجنكو لدبي او كده وقت كمرف دبينا وقت جناب تجي باسكر ابوريات تركيا سياسات تركيا حقوق تركيا املي دنهرم فان روجي هاي داويه بشتي ديسا ازربيجان بشتي هفديتنا سروج مسعود برزاني ومظلوم عبدي بايكي نها دست كريه بايكي تنت كجاليه تركيا با باليه باكوري كردستان وقت او هناكي او كابكن حساب بگیرن یا جی او که باندوره کی گرانتر بینن سر خلق و لسر دزگه و سازی و پارتی کردستانی اواجی چابره و او که وسهیه کن ها پیجنه کی وسهیه کن تشتی وساجی دست پی بکن جنها و دول سرت شهروانیا سرت دانا گرتن و سروکی آویتنا حبسه و کسی که براستی مخالفت یا جی کسی که نوچه که بلا کریه جمعیه که در نظام چخصا اسرار اروین حاتیه گرتن ایکو روزنامه‌وانه که وی دایه وی آویتنا حبسه دو آویتنا حبسه ورحاصل ترکیه خوازه هم او که باندوره که مظلم آنها بینه وره لسر باکوری کردستان باید که وسهیه امار ویا هنا ام هدي كن نمظم به لتشتكي وسهيه بله يال دوي دريد سر روشا براديغما دولتي اصلي خود براديغما دولتي يعني دبي ام بيا وانزانبم براديغما او بروجي دولتي او وقتا براديغما دولتي او بروجي دولتي
و اگر ام سیاستا دولتا ترکی جی زانبن اف زیده 100 سالیه خو نگوهراندیه و زحمتیه دکشینن که خو بگوهرینن او سیاست چی سر انکار اسیمیلاسیون اون تنکنا کردای yani vaya esas ev yani roja hati avakirin و hatta îro her divê xetê de teva hinek cara wek nuansê hûrik jî çê dibin guherandinê biçûk jî lê siyaseta esasî de tu guherandin tune û mixabin meret tê nabînin ku dersa jê hêlînin wek dewlet û gev siyasetan ne menfaetê wan jî deyê û huyayê wê berdewam bikir ber vê yekê dibe em wek Kurd wexta ام سیاستا دولتی زانبن ام پرادیگما دولتی زانبن و ام هلوستا دولتی زانبن و اگر اف جی پروژه وان به yani تو خیرک دید تونه yani دبیم پیشن ویا بزانبن یک و اف yani پسپور گشلی جیل سر الویدری هم فکرن yani ev destpêk ji ber ji metirsiya dewleta Tirkî bû ji ber va berî Şam bikeve û rewşa Şamê rewşamê bin Filîstîn rewşa İsraîl rewşa herêmê Türk bi rastî jî di wê demê de ketin nav panîkekê û xwestin eşkere gotin divê em cepha nav xwe xurt bikin ji bo em cepha nav xurt bikin divê em bi Kurda em Kurda jî hebikekî wek nego piçikekî bixwazin dîsa gotin dîcî de bi wan bi gotinê girover bixapînin û wan jî nehêlin ku gilhemberî me bibin astengekî mezin yani bi vê helwestê wan dest pê kir lê tiştek heye yani ji serî heta binî de ana ne rojnamevan ne partî ne siyasetmedar kes nizane ev çi meseleyê navekî wê jî tune naveroka wê çi jî kes nizane li ser çi li hevdû dikin kes nizane li ser çi gotûbêja dikin kes nizane yani vaya di nav paş derya de ji aliyê bêtir jî ji aliyê dezgehê îstixbaratê a dewleta Tirkî de werxwaneyê hatiye hazir kirin û ji aliyê dewleta a xwediyê dewleta Tirkî vê projê dimeşînin û ew eşkere dibên divê armanca me ew ku em bikin ku PKK silaha dîne û apo bira daxuyaniyakê derxîne gûyî partî fesix kiriye yani divê tu armancek din tune bawakî pir eşkere dibe ev ne müzakereye ev ne danûstendine ev ne bazariyê jî lê ême Kurdê me derketinin govendê digerînin oy dibe aştî û çareserî dewlet tiştekî wer negotiye yani ji bo çi em dawetê digerînin ha eger tiştek heye yani em ê bivên divê derê di nuxtak xesas heye yani em dibînin ku ana PKK ana li Bakurê Kurdistanê xebatekî wê çalakiyakî wê leşkerî çi bigire nemaye yani ji ber wê yekê xebata wê bêtir li Başûrê Kurdistanê ye demdema tê gotin li Rojavayê Kurdistanê ye û bi taybetî jî li Başûrê Kurdistanê hencetek mezin çê dike ji dewleta Tirkî wê derê dagir bike dar û daristanê wê derê gişî bişewitînin li wê derê wargehê xwe leşkerî pêk bînin bi çi bi henceta em ê bivên PKK û leşkerê wan li wê derê nin û ji ber vê yekê eger gehatû eger şerê çekdarî li wê derê jî bê têkev qonaxek nûh ku gunehê li zerarê bid Başûrê Kurdistanê ew ê hem di menfaetê Kurdê Başûrê Kurdistanê de bi û hem de çîkê de be ha wexta biner em wer dibînin em wexta wer dibên ji ber em menfaetê doza milletê Kurd dibên em nabên bira peyê de tîle ya jî hese de çekar li Sûrî dînin bilaks em dibê heta milletê Kurd li Sûrî duwarê qanûnî de duwarê meşrûtiyetek hikûmetek meşrû a hevbeş çê nebe em dibê sedî sed Kurd li wê derê dev ji çekê xwe bernedin xwe biparêzin milletê xwe biparêzin û dibê hemû Kurd jî alîkariya veya û piştgiriya veya bikin lê ji aliyakî din ji bo çi ji bo li wê derê pêwîstiya kwanî heye lê ana pêwîstiya kwanî li Bakurê Kurdistanê de em nabînin ha divê maneyê de berkî fayda bigê ji awakî giştî bigê ji civatê ew tiştekî din lê wexta eger navek roka wê dinerin
Divê paradigma devletê de tiştekî nûh tuneyê. Cara du da jî heyeta a İmralî, ki ez dibe heyeta İmralî ne a HDP'yî jî ya ne a demeyî jî îdî heyeta İmraliyê xwe werdibin devletê ev heyet tespît kiriye. Ne demê tespît kiriye. Yani ew jî balkêşe vê taliyê Ahmed Türk jî ket nav. Taliyê Ahmed Türk ji nav heyetê derxistin neçûn wê derê. Sebebê wê çi ye ew jî hewa gotûbêj li ser henin lê tiştekî zelal tune me re naxwazî wek negot têkev spekülasyonek wanî. Ahmed Türk jî wan neçû car de her du Sirri Süreyya Önder û Pervîn Bundan her du çûn vegeriyan çi gotin? Tiştek negot. Berî geherin lê du tiştekî yek jê tiştê balkêş ew bû Devlet Bahçeli got vê carê piştî herin cara du da herin ew ê apo daxuyaniyê bide çeka dînin dev sîlaha berdin û PKK fesq bike. Yek ew derneke. Xuyayê di wê derê de li hevhatinekîn tuneyê ya jî hev nêzîkbûnek tuneyê. Du xelk li bendê bû ku vê carê em ê bivên bikê manî Öcalan ew ê hinek mesaja bide ji bo gelo milletê Kurd tiştekî dixwaze dwarê ziman de dwarê statüyê de dwarê kulturî de dwarê hefsiya de dwarê em ê bivên nexweşê nihat hefsa de divan warana de mesela bikê manî wek zemînek hinek daxuyaniya wanî derkevit û hawî jî tiştek derneket. Di cepha vê paradigmayê de û cepha şerqê de tiştekî nû di vê meseleyê de derneket werhasilî. Lê tiştê dinî balkêş heye wek cenabê te jî got daxuyaniya besê hozat balkêş e qenehata min jî ew e. Yek jê besê hozat dibe heta niha tun name ji serokatî ji me re nehatiye û tu sinyal jî yani tu wek me vê navînçî jî li ser navê wî ji me re nehatiye lê dibe em li benda namakê ne. Em benda vê nameyê ne. Ew balkêş e. û tiştê din car de mesela mê bivên ew bixwe jî lê dibe wexta ev name were nabê. Dibe em ê rewşê binirxînin. Yani ew dibên ya ne bellî yani ew ê kî yê pê rebe kî yê ne pê rebe kîja beşa pê rebe kîja beşa ne pê rebe ew di wî hawî jî de yani nezelaliyek pir mezin heye û herî talî jî berdevkê AK Partiya Ömer Çelik ew daxuyaniya gelek balkêş da ku got ev pêvajoya trafîkê ya serlêdana Öcalan qidiya. Başê tekzîb kir. Başê tekzîb kir. Yani lê tekzîb jî bike yani vaya yani tê wê manê di vê meseleyê de pir tevliheviyat mezin heye. Yani teşhide. Belê dibe em Kurd biya bizambin. Çekberdana PKK li mentalîta Tirkiyeyên ha nayê. Çünkü ew çekin destê PKK da sebebê Tirkiye ku hereb qerbeb keve başûr li wê qereqola û qeleqola çêbike. Ew sebebe ku biçe Rojavayê Kurdistanê Efrînê da bigire û nizam derê din îşgal bike. Ji bo jî heta Tirkiye mentalîta xwe ya jî hişmendiya xwe di diwarê Kurda da neguhere de Tirkiye nexwaze wana çekdanî. Ji bo jî tu mena çekdanê jî nîne evana hemî ew kin ku Kurd bi wî mijûl bin bi wî tiştî mijûl bin mesela xwe esasî ji bîr bikin ku guh nednewiyan li hêviya wê derê bisekine ku roja jî bêjin wala ev tiştan nebû. Ji bo wî jî dibe meriv vî name ya jî vî paradigmayê wisa bixwîne ku Tirkiye di mentalîta xwe da di hişmendiya xwe da li gel nîne ku PKK çekê wî çi li Başûrê Kurdistanê çi resmî Abdullah Öcalan li Rojavayê Kurdistanê ku bilind dikin Tirkiye naxwaze ewana derjê ber. Ya belki de şuya da em betir resmi siyaseta wan betir ser bisekin. Mesela me bir derê de tani giran balkêşe de daxuyaniya destê hozat dibe serokatî ne tenê ji bo Tirkiyeye
بناف او دبي ناف حولدانك مثلا ليش بو تركيا هر وها بو ديمقراطي كرنا هرمي يعني هرمي روشلاتانا وينجشي حولدانك زياده دده جهلكي بس وزان دبي تنا مجمر نهاتيه اف تجريتا للسروكاتي دبي رابط تكليه ما بيرتن لجهلكي دي وكو اولويه دري وكو بهفدر ونشتنن عين واني دبي او نتنج بو تركيا هر وهاج بو ديمقراطيك كرنا هرمي حولدانك زياده دده وك نمونه لإيران دکاری چاره سریک چاوا پیک وره لسوریه دکاری چاره سریک چاوا پیک وره باوا کی گشتی هرم چاوا دکاری دموکراتیک ببه لیستیک و پلانین امپریالیست و کابلیستان چاوا دکاری بین پوشکرین سروکاتی لسروان همو پرسکریه کاران حولدان و کدک مزن صرف دکر اگر نامات تو نبه اگر دانوستندنک تو نبه حیران ما بابو چاوا هنوان زانن گواناتیک خیندی وی لروجلاتا ناوین اف دولتی امپریال اف دولتی مزن او بخون نکارن لهفده بکن و چاره سریا که بینن لی سروکاتی جبور لهرم روجلاتا ناوین به دموکراتیک حولدانک زیده دده یعنی جبر وی که سیاستك نجيوي بكرت وكرمانجي نل عردية ومخابن دبي ام بيزلاليه بفينن دروشك ايرو دنات ارمانجا او كوغ ام رخنا بقرن لي ام مجبورن سياستك نل راست ونجيوي نل العردية بجي باواكي زلال ديار بكن نك ام دبين او بخود دبين يعني مخاص ويا زلال تربكم جالياكي دبي تكليمة تون جالياكي دبي سروك وانتشتانات دبي لو ما تشكي جالي دقرد دستي مرد دبينا اف باراديغما يعني اف باراديغما نه باراديغما جبر مرجي خوش بين بيا راسي سپاس بله يعني البته چکبردانا PKK ام هرگاف دبیجن جبو دنا برجواندی کردا دایه جبر کو تم معناوان چکان نمایه و بوی چکی به کلشکوی جی مرو ایرو ایدیا نکارم به درونا را و به نظام چرا او بکن هر وها چکبرداناوی تیوی او کی کویدی ترکیه او کی خوش باشوری کردستان بکشینه یا جی جعفرین درکبه جی کردا گتیه درکبه بلکی به سبب جبوی جی و سیاستا سیویل ایرو دنیای دا ایرو لهرم ما باندورا وی زیدتره و او کیوی زیدتره ام بیاجی وها از دیجم ام بیاجی وها بگیرن اگه تشتکی دن تنها یک میرزا قسطامه ام جخوا خودیه چکان نه امن خودیه چکان پککیه و مهاتابه ایگا او لهفده بکن او دولتا ترکینه يعني ام وقتا قد بين ام روشي يزحدكن روشا سياسي قانا اف شر اي چکداری انا نل باکور لپرچه دنه ویا تو زراره دوان درناجی دبي ام نقطه كده جبير نكن يعني ام ويا خن نخاب نتشي نكن يعني اگر پکک چکا دینن او دولتا ترکی د سیاستا خبر ده دوه درجه دبي ام زلال بن اف دولت حتى دبي سياسته برنه دوي حاجته دن شخر ببینه لی حتى ممكن بمره حاجت اج دسته وان بگره و بهتر باشتر به ام وی هوی برکی نقطه که دینن دوه درجه بس لدوه ام بیجنجی برا ترکیه جی دف جوی ایریشه خوا دف قطیام خوا دف جاوکی خوا دوه برده فایداوی جی ترکیه را تنه فایداوی جی تد درکی را جی تنه اما 100 سال ترکیه وید که بسرنکتیه ایروژی بسرنکه و صبح جی ده بسرنکه بوی هلوسته خوا بوی کاری خوا بگو بله و اما وارن داویه او که لخاله کی کمدنوچه کی دا خوان تی گوتن که ده عراق 105 مالباتن داعشیه جه کامپا هولی اوی روجاوای کردستانه بینوره به موسله لیا گرینگ دویژن که اوا ده جناو شنگالی و درباز بکن وی گذرگاهی دا بینورن دویجی ببینه موسله براستی اوا بالا مکشاند و ایروژی دیسا تلویزیونن باشور کردستان باساویت کرن
لی اوا نب وجدانیه نب اخلاقیه نب و اوا جعلی حکومت عراقی با تی او کرن دجیه کو زیان وان زرار وان او کی وان ای کت او کی داعش دا هاتنه کشتن مال وان تالان بیه زار وان مرنه بخوان مرنه کچی وان رواندنن بفروش ور حاصل جیه کو وانا درمان بکه جیه کو وانا زرار و زیان وان بده جیه کو وانا ببه بجیب که بلکی جیان وان باشتر بکه ایکومانه تینن او کسین یعنی او مالباتن کو او تعدایل وان کرنه دناوی بازار دناوی خلقی دا درباز بکن بینو ورم بخنا مسله براستی اوان حقیه کی اوان ظلمه کی کو بتا اوای مروباتی نکاره قبول بکه ایجا از هیوید کن کو برپرسن ما یعنی اداره هرما کردستان زوترین کات پیشیا ویا بگره کو اف تعدای اف نحقی او جارك دن لسر كردمه ازي ياجي لسر شنغالي و دورندن ني بيكانين يعني خيرات ما بخار قبول نكه كموي بيز باور كاس بي او كم حتى من جهوالي ما ابي كمال طولان کو لسر ازدهاتی چارپل مده ده برنامه چیت کن پیشنیار کرد که برنامه که لسر ویاجی چه بکه ایجا که او چیت که چنا که اگر در فتح یوهبه او چه که لی مخواست از ایرو وک خاله کی تبنیه کی دوی برنامه ما هدا بینم زمان که دوی های هر آلیه ما سیاسی ولا تاریز او دوی هبه و حتی اجدستی وانتیب کاربن پیشیاوی چشتی بگیرن بله یاز بار محتمه زیدن نما لیلوی دارید لازم دو گوتناویم نها کامپا هوله مجارک تایبتیه بفکره دولتا ترکی با آواکی رسمی یعنی سروک وزیری وانیش درود بی دبی آنا پیده یا جی حسده بکشی یا جی چی جرد بین پارێزوانê wênin yani veya bikartînin lêj aliyakî din de ew jî dibe û îdara Şamê jî dibe em amadenin vê parêzvaniyê bikin em yani ji hêlekê rexne dike ji hêlekê dibe çi car de dibe bira Kurd di tu derê de ne bi xwedî peyv xwedî çî dûr ew tiştê tu dibe yani از باورم جانا ام جار در رسمی مزن دبی نها 4 دولتی داگرکر 4 دولتی حقوق انسانی ناوان تونی دولتک داگرکر حقوق وی جوی داگرکر به جبروی که آلیوانی انسانی آلیوانی مروی نف پیشیه دنن و او وان نرخین ناو نتوی انسانی جی نادم برچعبا yani hele mesela Kurdabe mesela mi bir olabe dvi wari de brasti jili karakterek wani ag Amerikanı bi parezi de navan her çar devleta jî tun dibe em wî çavî lê wan binarin lê wek balkêşî dibe em li ser bisekinin neheqiyak mezin li wan birayê me hatinin em nehêlin êşa wan car de azar bibe ew درینه وان جارد به وکرن و به کواندن ام به گماندوی وارد جبو رایا گشتی جبو تشتی وان دبی ام دنگی خو بلن بکن لیان بزانبن دولتک داگر کرد کانت تشتی ور بکن او وان نرخانا ناد برچاوا سپاس بله مالاتا آوا بیجم ورن داویا برنامه خو اگر پرس یا تشتکی تنبه ام جوالی خوی رجی بپرسن که گلو پرسه بونیاننا دیگه ممت ترکیما دما خوش که هر شکلی جبان چارشیه پسکری که روزاوای کردستان دولت دیانی آوری که تبرین وان به جلالی هنه چه بیجن و انفورماسیون تا آگاهداری لجم و هنه قلت اخوان اره سلام يعني بله جبو که نزیک گلری جی
ولا تو آگاداریک تایبەتی ئەمریکا دایمە و بان دەولەتانە دایمە تونەیە لێ ئەمژی مەسا قانسیش دەسێمەتێ ئەم تاقیب دکن وەک نەگۆ ڕۆژەوی تاقیب دکن و خەبەرە تاقیب دکن لێ تشتێک هەیە ئیرۆ سیاسەتا ئەمریکاژی ئینگلیزا جانا دەبێ مەرە پشتاخوا نەدێ لێ تەوا ئاگتێ دیتن ئینگلیزا فرانسیا و دەولەتی ئەوروپایی دنجی گش آنا آواکی رسمی دبێ مافێ ملەتێ کورد لێ تایبەتی ڕۆژاوای کوردستانê bê naskirin û dibê Kurd carde rû bi rû nebin li hemberî karesetayê ên mirovî û qetlîama ev bi awakî eşkere tê zelal kirin lêa me behs nekir yanî yek jê jî ana hem dunya li bendê hem em li bendê ne ew ê Trump siyaseta wî çi bid wî hawî de hîn ne zelalî heye em jî ana nikar tişkî zelal bigin. Ez dixwazim di vir de tiştekî bêjim belê dewletên dunyayê proja wan ê rojhilata navîn heye proja wan ê rojhilata navîn heta Kurd negihîjin çareseriyekê heta negihîjin mafê xwe ya jî mesela Kurda heta bi awakî normên demokratîk bicîne be ew jî dizanin ku ew proja xwe nikarin bi asanî birêve bibin ji bo wî berjewendiyê Kurda di vî warî da di mesela statû girtin û azadbûn û mesela berjewendiyên wan dewleta İngiliz û Amerîka û Fransa û Almanya û İtalya û evê dina niha digîjine hev ji bo wî jî ewana tev wekû Fransa vekirî beyan de divê Kurd bigîjine mafê xwe Almanya ku heta niha heta Osmanlî bû sebebê çêbûna dewleta ew kê Tirka Almanya ku heta niha ew bûn heta di mesela başûr da jî li gel nebûn îro Almanya jî em lê dinêrin ku berpirsê wan wezîrê wan ew kên dewletê wan dibêjin gerek Kurd bigîjin statûyekî bigîjin mafê xwe Hollanda ku heta do çekê kîmyewî dida Saddam Kurda pê qir dikirin îro derketine dibêjin gerek Kurd bigîjin statûyekî bigîjin mafê xwe Rusya ku heta ew kê mehabat da jî ti ew kekûî nebû mehabatê terkir çû Kurda rûbirû hîç teslîmê dewleta Îranê kir ku serokê wan hatin îdamkirin îro dibêje gerek Kurd wela Kurd di wextê xwe de mafê wan nehate dan sozdan û nekirin gerek îro ew bibin yanî evana tev amarê ew kêne ku ewana jî êdî berjewendiyê wan û Kurda aniha bihev raye ji bo wî jî li gelên ku Kurd bigîjine statûyekî lê yek ewkekî ku Kurd bi xwe yekdeng bin û daxwaza mafê xwe bikin belê pirsekî din ege hebe nîne tune baş e başekek zinar eger tiştekî din ku tu lê zêde bikî tune be em ê gelek spas bo temaşevanan ge hetan halme gudarî kirin û silav û rêj bo wan û her wiha ji bo xebatkarên çarpel medya mala we ava heta hevdîtinek din bimînin nav xêr û xweşiyê de belê ez jî gelekî spasê temaşevanan dikim ku heta niha gudariya me kene we saetekî û 5 deqeye mala wan ava û her wiha hevalê me rejiyê tekozan em spasê wî jî dikin ku ev saetekî saetî nîvekê qehra me dikişîne û carekî din jî dibêjin heta demekî din heta bernameyekî din hûn tev bimînin xêr û xweşiyê de mala we ava şeva we bimîne xweş